Bei y'amajuta ekatandika kutemba bwanyuma y'orutaro hagati ya Iran na United States of America bakwatanise na Israel okutandika aha kuhendera ko kwezi kwa kabiri. Eshongeji ekatandika kuruma barukorese byiruka bwanyuma ya Iran okukinga omwanya gwa Strait of Hormuz ogurukurabaho bucweka 20 bw'amajuta garukorese bwo munsi yona. Twahikaho mu macunduro g'amajuta gatari gamwe na gamwe aho mu Rurembo Mbarara kan petrol etembere kuruga ha shilingi 15 kuzaha 15 buri lita, diesel na etembere kuruga ha shilingi 18 kuzaha 15 Tuliantu yomu cyo kugira ngo amajuta yongera kudacika katandika na price turukuza amajuta motoke zenche kezo ga mona chi ando amajuta kuza rata ya 15 ya kumane yongera mpora pana utujya 15 so none wangu amajuta gamunge yongera ejoro betro then yo diesel ire motoke hango nabona gache yongera abe bitebe mu mbabaho kuka turjira hari kumina nana shanju twazan 15 so motora abine byiruka na mnonga ba boda boda na taxi nabajangwe mirimo yabo cyumbagire kandi berarikirire ngo eshongeji ebasa kutegana sentence yabo biro mwe no teka mu karita y'amajuta niko musangizo banovuga itakiri wakata cyono bugakisha tukana bwe abo amajuta kutemba n'abamwe tibacitambara so harimo tasayona na n'abasabaze ni bakemuro so twafite gusanga imotoka ikibaramu uruganko kundiya rise Dodoma Asese Rwanda ikibaramu kareba amajuta polisi n'abasabaze b'ini isaba stoping so ati zikora kugira ngo zikora burizo so ni tutwa afite ngo mu tasya mere ngo anyo entaro eziri kubarukaho mu mahanga na mnonga garumwa amajuta nikira kuri abantu samwe zindi nsi ahabwe bei y'amajuta okutemba ecyo kureberaho n'orutaro rwabarukiro mu Russia na Ukraine 2024 gasha kwa Maclean Ampeire.